bapanya beriru tentang tu, belakan no, tema tu pi bede, yagi kibelong kumtu bercabar, nanti kalau mission. Dalam tep susarong deh sukhan mah, dan iwi rang bayang ani pastor, ngerpang kadunut ikun jeung ayap ha ka suspension. Hakata kaba la suspensi nama boleh ilaikan kebala tapi syarut kebalang susi ona tu yo teptang apa mission ro kum ra subian tak mission jadi tapi bisa ini disiap beriu hadu itu galumnya lomba kim nak kamsuk kan kertet ke kendeu so abis sepak tekan no kerja tentu apun no nong yupi lada ke kerteng lada apneng kamdan kalau leno ke jingem leno ke jingem ko gi paralong we jo try ko gi men gi para gi jo try ki bon ma ki breu tamaran no kerteng rambiang akan mau hari isni kan mau le sedan gi garol si kong ilok gi ba beli garol tu taka soba terus sang bahai gi garol soba gi ommo habanan ka taka soba shabalong ka taka soba kilo satu ki lokal ti sinowi paralok taka soba ki ruai ne para dona ti ngom kamu ni gi jurang baro mentakin wan baro gi rekod kin sangap larang dan nem ke tengah tergerista la karang biang nem kin wan sangap balar sio snow badang dang pule di keteng ke dang biang baskam oh pertamina di keteng juga oh gila sukumen rela dam gitu ba kampau su tang keteng kan no gani dio mesin joki ta sakit pau te soba ti para lo we to try lana ya ke kertem shamadan shamatam ne kam to rem lana ge diero kat no ne fiong kom no ne le janta ani matpet indonang ne kenya be ani wo Kamado ya tuingi kam. Lagi pulih ke gospel Lukas nong kasan jupo kam. Ujisu ngwesa ni min mit. Lanak lad wong hangi. Wala ka way. Kamen sim ka kelamut. Kia ngala breng kisat keman. Haleluya. Lanak ka way kamen sim ka kelamut. Kia ngala breng kisat keman. Ngadan ka way ke jeseng. Ben lektab ni kau ikan mediap, jauh ni kemen kipara di hutrai, ben biarwai tu kijerwai, nasngau di raham kemen sim, kangen wala dari syangka di kejiyam kebakrau, habang idono tu syakri hutrai, ringan nasngau di raham kemen sim, ngasu menambah kutsyo di kejerwai, ngasu bikin ngal kisat kemen habneng, nemar balai nama kau wei kemen sim, kau kelapa mud haleluya. Lalu kau way kamen sim kekelapa mud kiangel abneng kisat kemen langai kiangel mari ya ke kerteng ama kelamut kapau kita ke kerteng kiangel kintapti berkin kemen habe gini ya ke kerteng jofi kiba telaga mud lalu gitu bar padu wahine habe iba fi kelapa mud ke dun baro kiangel abneng kisat kemen naga benta jofi haleluya.